Inicijativa gradonačelnika Žarka Mićina da se u Novom Sadu podigne spomenik stradalima u padu nadstrešnice na železničkoj stanici predstavlja čin saosećanja i odgovornosti prema žrtvama, njihovim porodicama i čitavom društvu. To nije politička odluka, to je ljudska obaveza. Sa druge strane, opozicija je još jednom skinula masku i pokazala svoje pravo lice. Napuštanjem sale u trenutku kada se odlučivalo o podizanju ovog simbola sećanja, jasno su stavili do znanja da ih ni žrtve, ni bol porodica ne interesuju. Njihova strategija je bila jasna od samog početka. Političko lešinarenje nad tuđom nesrećom. Porodice stradalih su se bezbroj puta jasno ogradile od blokadera koji su ovu strašnu tragediju zloupotrebili u lične i političke svrhe. Još bolnije od toga je činjenica da se te iste porodice ograđuju i od onih koji su direktno ili indirektno odgovorni za pad nadstrešnice, a koji se danas bez trunke stida fotografišu sa rektorom Vladanom Đokićem i glavnim tužiocem Mladenom Nenadićem, organizatorima obojene revolucije, državnog udara i anarhije na ulicama Srbije. Svaki put kada takvi pomenu žrtve, oni ne pokazuju pijetet, oni pokazuju licemerje. Nemaju pravo da se pozivaju na tuđu patnju koju ne osjećaju i koju su koristili kao platformu za napad, a ne za istinu. Građani Srbije moraju da pamte ovu tragediju kao opomenu, da se nikada više ne ponovi. Isto tako građani Srbije moraju da se stide svakoga ko je tuđe stradanje koristio kao sredstvo za postizanje jeftinih političkih poena.